Dobar dan, pokazat ću kako možete podijeliti ekran i snimiti čas u Teamsu. Prvo idemo na aplikaciju na našem računaru. Kada nam se otvori prozor, idemo na timove. Ja danas imam zakazan sastanak u probnom timu. Ulazim na traku kako bih pokrenula sastanak. Zatim idem na pridružite se. Kameru sam isključila, mikrofon i zvučnici su uključeni i idem na pridruži se odmah. Povećat ću svoj ekran, vidim da mi se pridružio član kojeg sam pozivala. Ono što ću učiniti, to je da kliknem na ovu ikonicu i da provjerim da li su isključeni mikrofoni svih učesnika. Ako nisu, to ću učiniti, a zatim ih opomenuti da mogu da se jave za riječ podizanjem ruke, a nakon što ih prozovem, mogu uključiti svoj mikrofon. Bitno je da podsjetite sve učesnike da poštuju disciplinu tokom samog sastanka. Ono što ja želim, to je da pokažem kako da se snimi čas. Snimanje započinjete klikom na ove 3 tačkice i idemo na dugme započni snimanje. Prije samog početka snimanja morate učesnike upozoriti da ćete snimanje vršiti. Pošto ja želim snimiti čas i putem dijeljenja ekrana idem na dijeli sadržaj i podijelit ću svoju radnu površinu. Ovaj put želim da bude snimak PowerPoint prezentacije i dok teče sama PowerPoint prezentacija možemo objašnjavati ono što želimo da učenici nauče. Znači, odgovarajuće sadržaje već prema tome kako smo zamislili svoj čas. Ako želim prekinuti PowerPoint prezentaciju, idem na ove 3 tačkice i End Show. Izaću iz prezentacije, vratiti se na sastanak i prekinuti dijeljenje sadržaja. Zatim ću da zaustavim snimanje. Potvrdit ću to i pojavilo mi se obavještenje da se snimak čuva, da je snimanje zaustavljeno, a da ću vezu ka snimanju moći pronaći u istoriji ćaskanja. Znači, kada idemo na ovaj balončić, u istoriji ćaskanja pojavljuje nam se snimak koji smo napravili tokom ovog časa. Ukoliko sada želimo na drugi način da podijelimo ekran, možemo učiniti sljedeće. Ja ću otvoriti jedan Word dokument i ovaj put neću dijeliti cijeli svoj ekran, već ću da podijelim samo prozor. Znači, prozor u kojem će biti prikazani tekstualni zadaci koje želim da objasnim. Pošto želim pokrenuti snimanje časa, idem na ove 3 tačke i započinjem snimanje. Zašto sam na ovaj način podijelila? Zato jer želim da učenici učestvuju u rješavanju ovih zadataka, a klikom na prikazivanje učesnika ja ću moći u svakom momentu da vidim koji učenici su podigli ruku i da izvršim prozivanje. Ukoliko imate nekoliko zadataka, vi možete parcijalno snimati čas, znači snimite prvo objašnjenje i rješavanje prvog zadatka, zatim objašnjenje i rješavanje drugog, trećeg i koliko već imate zadataka. Kada želite prekinuti snimanje, idete ponovo na 3 tačke i dugme zaustavi snimanje. Potvrdite,
a zatim prekinete dijeljenje ekrana. Ponovno dobijamo obavještenje da nam se snimak nalazi u istoriji ćaskanja. Ove snimke koje se nalaze u istoriji ćaskanja vi ćete moći pronaći i kada uđete u prozor na Teamsu, i to u aktivnostima. Evo ovdje su ti snimci. Ukoliko vaši učenici pristupaju sastanku putem računara ili laptopa, njima će ovi snimci biti vidljivi. Međutim, za one koji pristupaju putem telefona, ovi snimci nisu vidljivi. Potrebno je da preuzmete ovaj snimak na vaš računar. Dok se izvrši preuzimanje, koje nam se prikazuje ovdje na ovaj način, mi možemo spustiti ovaj prozor, zatim ulazimo na naš računar, na ikonicu, znači My Computer ili This PC, zavisi kako kome piše. Zatim idemo u Downloads, posljednji snimak kopiramo ili posljednje snimke ukoliko ih je bilo više, zalijepite ih na svoj računar. Možete da ih preimenujete, ja sad oko toga neću gubiti vrijeme. I ovakav video možete poslati u Viber grupu ili na Messenger, a radi učenika koji pristupaju sastanku putem telefona, potrebno je da taj video pošaljete i u Teams grupu. Znači, proslijedit ćemo ga i evo dok se on učita, proći će malo vremena. Znači, postavljanjem ovog video snimka u grupu na Teamsu, on će biti vidljiv i onima koji pristupaju putem računara i onima koji pristupaju putem telefona. I naravno, kao što rekoh, isti video možete proslijediti i u Messenger i u Viber. Sačekat ćemo samo malo da se preuzme. Naravno, učenici nakon pogledanog videa moći će da video komentarišu, da ostave odgovor ili neku svoju reakciju na video koji su pogledali. Sada kada nam se video učitao, možemo ga poslati, a kao što rekoh, pojavljuje se mogućnost da učenici komentarišu ovaj video. Ja sad ovaj video neću otvarati, vi ćete vidjeti kako to funkcioniše kada budete radili to sa učenicima. Ono što ja želim, to je da se vratim na naš prozor sastanka i da učinim sljedeće. Podsjetit ću sve da želim završiti čas te da napuste kliktanjem na crvenu slušalicu na svom telefonu ili kliktanjem na dugme napusti na svom računaru. Kada smo ostali sami u sastanku, sastanak prekidamo pritiskom na dugme napusti. Ono što će vama biti bitno, to je da će vam se nakon što napustite sastanak prikazati učesnici u sastanku u ovom dijelu, pa ćete znati kome od učenika je potrebno poslati video koji ste snimili. To bi bilo sve. Hvala na pažnji.